good evening, karibu okaire kire mubango jwa gikabo gia siasa na rua to kimureka siasa na weti na mbere bwa county ya Meru muno to gitegera interest cia mumero na ninjira ireko mumero mbikia kwithira kiguneka gukirokera ugambi kirigaro ya ugambi ri mujimanene jwa Nairobi Senate na narua turi na bwana Mugambi Kaburia re aspirant wa gitegia Senate county ya Meru 2027 nimbeta kama mudharimi kwa leo tungatera kiri mitandao ya Kinandi at Meru TV Kenya akuruta maoni yako yegerwa ya Rwantu Kenande. Karibu sana. Asante bwana Kabwe. Good evening. Good evening to you. Good evening ke Meru kuonde arabare na karibonde ba Meru me Meru kuteria Meru agikuria na antu ba muthemba yuonde wakabira chionde. So good evening ke karibonde ba county yetu ya Meru. Okay, na of course tugategera wait na mbere na all that pertains gite kya Senate ende mbere buru tutegere siasa ira shokitiro mure county ya Meru muno na rwago kare na kurutoko maoni na udhani bo maoni yeye waki bwa State Lodge golf course ninge inya airstrip na area mwini orenkuma bwana Kamano aithire akitharikirwa ni baraku wa guns ninge go gikujiba gacha kwa ndeka cia naona bwana Kabwe yawi mantu yawagi nthoni bonene sana kwithira uyu kari kiatho kia public participation mea public participation kekiri katibene no tutwinde turi antu mwanya na twithira twina mathwanio mwanya na maoni mwanya ku over kana kimanto yonthe na public participation ibuza kwa kenda ora wikwa na weta kiutate aya ua nonto awikwa na weta nonto aweta kiutate na manto ya kubangwa na ora nwa kwendo ya atambaru wake aga wande ya atambaru nonto wakento kena riu ende tukathima tukona ibai kubainge ibaraba weta kiutate kana ibaraba bakwa atambaru ko muntu yakamano mwini ya enkuma Meru kuithokirwa ni goons, political goons imakosa manene sana na ne example embe especially ratu itete kuringa kura 2027 na thirikari na kinya itengo bionde ba security bibati kukia matukio ya yauno na inya sana na bahakikisha mantu yo teochokere kaburu. That is the highest level of intolerance no bora muntu na haki ya kikatiba ya kurita maoni yawe ate ukashifiwa ate kuringangwa na ate kurumwa na mheshimiwa maoni yaku yeye mirandi niyo ikwirwa ni it's lobbied nonto bwa manufaa ya Meru akwibara muno atongeria ba upinzani bariwa ni misplaced priorities oni kuringana na maoni yako bwana Kabwe kinyani nkawa misplaced priorities kana thirikari ke wete mantu iturekenia imaendeleo isasa wa yesu tikorea lakini kiuria ni atire maendeleo ya kuomba kuguna Mumeru kuonde ara urari nkauria kiuria ri airstrip kana State Lodge iraba weto vice president kana kinya kianikariba kuikende kana airstrip na te gombo thethia mukario Meru urate na roi na ara ura kibiro urate na roi na ara ura ntere chiembe na te maendeleo ya waka State Lodge kana golf course kana airstrip na te ombo thethia mukario Meru urate kumba kuria school fees yana aina ara ura reserve Meru ndene buru kuene ndiruwa these misplaced priorities kana thirikari kiwete mantu iturigene nontu maendeleo ya mbere kubuithia yaraba thirikari bati kubuithia bwana Kabwe imaendeleo ya ukiria mwananchi wa kawaida ara urari muchi kwawe na hivyo ntukuwa billions ikithomba chi utumirika ke miradi ibati ukinyila muntu nturene na ara ura arikwangwa sure na tutegere mawira ni jaraja thiritu jake yanwa
kaunti ya Meru. Rais inyakiaria rinterecia borerure na tumiririe mabilioni ya mbesha yara yakethira ya ikinya kaunti ya Meru no ndo kwagirithwo kwa mathoko irio ya kromone level 6 hospital ya Meru MTRH tweka level 6 ninginya ni the bridge gitengerwa 7 billions akoi baraba ku feel itwekite siasa cia mawirane ende barana bo ba kirimo rengo jura tutam bariuga ni gintu gikagirithwa na antu aba kupinga mirandi ya itina mbere batina sababu ingano. Bwana Kabwe kambue miradi ya waka into ibimwe ya thoko imiradi ya bata sana na ingo chokire president nkatho nontu bakwithira ina miradi yo kuonde Mugambi Kaburia nte upinga miradi ya waka thoko lakini ende nkenda kwira thirikari na inyantu barabatu tongerete thirikari ne bare wajumbe ba Meru na gavana na maseneta ba Meru ibadhiatire bakikishe thoko yakwa mwananchi wa Meru oro kawaida na kirinya kwithira aina uwezo wa kuchwa intobira aita kwendia thoko nira Bwana Kabwe uteagira antu thoko na batena intobia weta kwendia thoko nira kana nate we utemea waka iya waka nchuku na antu batiri mete irio bya kyo weta atia wekira nchuku nera kuye isasa wa itubwithirwa thoko na ikintu ke bata sana lakini nio let us ensure we empower ordinary citizens kenda baithira bena inya ere kurima kana uchwa intobira byongo babatwike thoko nera teo bakira thoko aki etwika ithoko yakure nete nangwe na reo renge nkashifu president no ntukinya benete muntu ku wake kwa ile president yetu Bwana Kabwe kuma ai deputy president na nyake yo chalwa president wa Kenya na tukite ngwe ki kwaria kanwa sana obora ndio ngewe Meru ne ya tuira mantu maingi sana nitafanya nitatenga lakini ndi wa ile Meru bure karinya ni laru mnono ntuti maendeleo tukona kithire ibarabara ote barabara Meru ya bwithwa ya complete actually ote barabara Meru ya complete naoni ntemea kwirwa indingithie project ye national government ire complete Meru county kuikona ni president kinyawe kabati obwo kuyukia ngwe ke serious na akayukia Meru serious na no kwithira nya president yatithina ni ono ntungume yake kie Kenya tene ni sana na antu baba ingi no kwithire kinya representatives betu nabo abati kumba ku longa mno batu chwira intobi kuma ke thirikari ranene ku kinya atongoria betu ma MP na senator na kinya governor iba ichiumie president yewa miradi fulani ikabwithia Meru bahakikisha nio ba skuma president na thirikari ekie kenda miradi ire kamilishwa nontu tetu inka Meru tukwenda maendeleo kainto bikuthawa na botu ikaba botongoria bwetu botemenyo kuthabie ya Meru niko niende ngwira bo batikurita yongo ate abo miruta burako bateri sure na ndingenda to take a step back tuambiria kuma kaumo Mugambi Kaburia no Mugambi Kaburia Bwana Kabwe nchariri wadi ya Kithe Tigania West sub county kana Tigania West constituency nkathomera chukuru ya Machakos Boys High School gachoka ke chukuru ya St Luke's Arurame athene kuma unde ta Meru University of Science and Technology with the course BCom na kuma unde kuthiria nda hasla ndatuika unde mwana biashara wa kibinafsi Kaitweri ndatuika nde Kaitweri irio rietwa hasla miana Kimeru Kaitweri tia kuute kuonda ande kwa hapana mimi nimekuwa nikijifanyia biashara zangu ngwira muno cha kurita ngwira waika kwa rais akiwa unafinya computer unapata dola kwa itare nene sana mbethirite ndi mto kubwithia manto online writing copy paste copywriting digital marketing all these online jobs na
etumi mbithirite nkirita nguyu ni untu Kenya teikwa ana baraba thomete a very good opportunity ya kwithira bekira itawa gainful employment kuya tuika baba ingi betu indi abaka tuitweri bailongera na njira chionde bira kukumbika and unfortunately bwana Kabwe tu antu athuku nontu ti mwana wonde akethira ina opportunity ukana ene nya umebwa kwilongera urabangi bawilongera ku nthukie mpithe na thina na ukia kwa elia the rates of joblessness among the youth are quite high na ibonto oni inyonto ndanjiririe kuringa siasa inkwenyelia sana manto ya youth unemployment nkiwa anto barabe thirikari ne iba batinende kuskuma thirikari yanjiriria miradi ira umbikia kutwira anto baba ithenkwe na njira emwe utwangu ni industrialization bwana Kabwe watwe so long as tuteakirwa industries Kenya ina merwe twetura kurira utengwe nonto yatwe ko bora into bionde bria tutumaira bwana Kabwe biritwa kuma China na nde chiome iko maanisha batwe twetwa kura into kuma ome na narabi kubuthiru i factory chori now ingwe chori now batu twatwika tu batu turi antu bakura ku no kuyankua kuringana na experience yekwa having been a youth who has been unemployed all throughout kwene tomike nene sana ke antu baba yethe baelwa na thirikari itegera sana mantu ya youth unemployment sure. Na kwe interventions ira rais na munino wa Professor Kithure Kindiki bogite ni bagotegera yegi unemployment ngenda your thoughts on the same yes. Na ugite gukambiriria Nyota Fund 2.0 kana round ya yele ningi akiruta gambi bwae yegi affordable housing ugite ni njira imwe ya kumbithia vijana gushonera mugate jwa ontuko wantuko. Your thoughts on this Nyota Fund and affordable housing igitwika nio form of thirikari gushwera mbembithi twanya tongoge bwana Kabwe na unio nkuria nkiwa thirikari kiwete priorities iturekene kana chire iraitwa upside down manto ya Nyota Fund manto nkona tu nira chito inteto cha kamankura kana inteto cha kaibara no ntomenyari rone ngira mtu chiringi ngiri 20 utembera muntu omnengera abwithe chiringi ngiri biachara na chiringi ngiri 20 au na manto licenses muntu uranya mbere biachara ekurane ndainya kwa wa meri itandatu kenda ebwithere tawa itanova ukona ende story ran ni story tumbeki otethia antu baba yethe sana na in fact mbete ile nyingi kachiweta into west no ntu baba ingi ba vijana bau batena that skill kana knowledge ko manage that little amount of money babwethia ne obiachara yombeki obaguna na kuku inetumike hakikisha actually antu baba ingi bwana Kabwete aba bateombi be na managerial skills na tema kosa yo actually okay agwa ile structure ande urobere kari antu baba ingi bethera bayo baumbi bae bakwandikwa a lot of people batethera be na ability kana nya discipline yongo ya kumenyera gintu kikura biachara na tema kosa no bo mwanadamu waumbi na ibo ntona antoraba ije kumenyera biachara ibaka isana lakini muntu ura wa mutwira ntombi kya kwandikwa akaritangwe oethero mutethete nonto akaritangwera na akendelea kwan becha Robert Alai ure MCA wa Kileleshwa yes augire njira imwe ya kuonera mbembe tonya tongoge igotwika nguns augite ni industry kwandika baba inge Kache dhayo imochezo bwana. Yo imochezo. I want to believe ka make a joke. Ndacho kende ara kwa affordable housing. Bwana Kabwe kwe kintu kitawa kwe kintu kitawa kana tuke akuria
biachara kithire nyumba uti affordable housing re chiombe kia ku create ngwe chi anatia ka chiombe kio kurita ngwe chiombe kio chera nabo anatia kana ira itawana chonko multiply effect ngwe chi affordable housing bwana kabwe ingwe temporal kana ingwe chi akinya ita ithire mea nyumbera kiwa kwa thai nonto nyumbere wakwa abundi ba waka nonte kurea kwina plumbers ba waka no electricians ba no na antu barabo onde na nya akirangi lakini nyumbera kachiendelea wakwa miaka yana bwana kabwe within a year or two kidire nyumbere raka wa umiro ge antune nithirete wakwa kumaanisha ndengwera yareo yari ngwe miaka ele ikumaanisha antu barabara kao miaka ele thira batethira bengwene lakini nkauria athirikari eta billions yu chambete waka jo nyumba yu yete kabwithi irrigation schemes na urisabu chamiro miawe ikirire antu ndoje yonto buraka bere nto bije wa ikirire antu ba mitongo roe no kanto barabari maamario na mario reba ya bona irambeta na mario yara yakirimo o antu ba malori bengwene ana biachara barabe yakura mario yara bengwene anto barabe ndakirio kiri ana biachara baraba ko yakura mario ya ubengwene iyu miaka kithumbe kulokete ngwere kendelea iyu niyo yetawa multiply effect kuthirikari onto awe to tumire billions chambecha waka nyumba na inya waka state loan banku ane waka ebati wete kabwithia kithire imiradi yonto irrigation schemes nonto mero inde kurima anto bakarima kithira ni tongoro kithira ikabejes kithira impamba interview bionde nonto menyaro erwekiro tero rokorothira na anto baba ingi kithomba arimi bakethira bengwene na thirikari ikabwithio ikethire kuthirio kyabo nene sana reserve chamero lakini miradi yeko ya waka nyumba au tauni utebwe utethia mwananchi wa kawaida ore maturene na ananchi bo wa kawaida ibo bainge ko thirikari bati kwailia kintu kito multiply effect webethia miradi ekathira miaka ele ethire antu baume ngwene kana ketumi kubwithia muradi yombe kya kuguna antu miaka na miaka. Sure. Ore Senator aspirant. Yes. There are some functions ira she devolved. Yes. Agriculture iri mwe ya a devolved function. Yes. Na most part of Meru ni arimi. Yes. Either ba cash crops ya tuemera, majani, kawa and other na dairy farming. Yes. Ende ikwithirite kurina concern at the large part of budget ya agriculture iri tiwa in the national government onto those key functions she are devolved kenda urimi bokura maturene. What are your thoughts on the sector anani ateba tikuthidwa kenda nwe murimi ethira arina kabesha mukone bwana kabwe actually ndio ko yara ongwa ndirendete na man ndiriwa we yara ku ongwa kundingethetie kenda nyamba muwa uchwaite kya kwa senator meagwa ya kwa ilia ngwe senator under article 96 of the constitution ne kuthiatira manto ya counties na protect interest ya counties na ngwe mwera senator atengeri kikatiba nira itawa revenue allocation to counties kwa ilia manto the amount of money allocated kanambe chira chi utengerwa counties. Now of course meangwe u niritawa in collaboration with the National Assembly kanambu ngera ya tubaraba thuri ko represent constituencies mwanya chiande kuno kwe ndeto aiteka senita nonto imbaelete na nkona toke ya kuendelea devolution etritanguere tengeri kikatiberita na ni umoke akwa ilia manto amengeo kareka Kenya county remoichi utengerwa ngwe ya tuweka county ni kuero werite ngwe fulani lakini mbete ite kuretwa ira county bati kuthanwa iritacho ngwira. In short ne chonkwira tu yani the government has devolved functions but has not devolved the commensurate finances to execute those roles na imakosa na ngwe mwe senate ni hakikisha counties ni chikwa protected kurira together twina senators bati uskuma manto counties burako kuendeka iro together twina thina yai
thina yonto ikwithira yani agriculture i devolved function lakini mbete ira nyingi cha manto ya agriculture chetu wa thirikari nera nene kurewa no ministers na antu bange anene thirikari kwithira yani twina manto ya health which is a devolved function lakini mbete nyingi wa elia chetu wa ke minister of health itekwa devolved to the county governments kuende ngichoka kiuria kiaku kia manto ya agriculture bwana Kabwe kankuwa agriculture being a devolved function ne bati kwithira ina proper allocation kenda yombe kiotethia mwananchi wa kawaida especially county yetu ya Meru na bora mbere mwananchi wa kawaida na murimi wa kawaida aombe kiotethwa ni senator specifically being the primary now gatekeeper kana protector of interest ya mwananchi wa Meru aite askume thirikari kende kithira i budget yeke bwethwa kana ni revenue allocation yeke endelea na push for more allocation to the counties meoge kwa ile katiba you are at least 15% of audited revenue ya the last year lakini nuntu kithira ngui allocate nyingi ke county why shouldn't we push it to at least 45%? No, total revenue allocated to counties to at least 45%. Kabinya to kabui the referendum bwana Kabwe. And actually, even if elected senator for Meru County, I may actually push for a referendum to push for better allocation to counties. Kenda ende kidhira imbeta chia ya county ya Meru. Department ya Agriculture ithira ni bangi puwa ya kurayombekia kubwithia mantu ya yongo ya bati kuna murimi kithira ni mantu ya mbeu arimi batu they are not buying seeds kaba kunenkero thirikari now all these farm inputs fertilizer na ambi kenda nyanthe kurayombekia kwithira ine irio bya kwana so no kwe bwana Kabwe agriculture no ntunio backbone nio mukurumuti ura watilete economy ya Meru ni bati kwailwa sana na njira imwe umeailia ni antu bara bathuri muno senator wahakikisha na uskuma thirikari yongela mbecha ke county na kenda kinya county yombekia kutengera kulima mantu ya kwana o mpaka nyankoro kingwete ketokendelinya kwa rivia mantu era to minimum guaranteed prices. I can explain right now. Before you explain, yes, Kenda, your thoughts on the disconnect yes, between the oversight role yes, and the political games, yes, especially in the county level, now of course in relation to governor and the Senate. The senator onto kwethirite korina matheta kuma the former governor Kawira Mwangaza akiolotera Kadhure Muronge akiuga masebi yake ilianza hapo. I don't know the disconnect between the oversight and the political games. Your thoughts? Bwana Kabwe noko meandukie to itubati kwethira to na mwanya na antu ba utukurira na ndombo kwira actually owning kuthwania attitudes ireta attitude kana mathwania ya antu batongorwa kiambere towards mantu akithirikari no kwithire ya tumite Kenya ikethirete witambere nonto brown mbailetie mantu ya maingi na inya mantu ya michetho iraendelea kisiasa mingi itithere kithwaniria mwananchi wa kawaida ithere michetho ya no nchamba nkoroki yonge ithere michetho ya no nchamba nkoroki yonge na ibonto ikakuwa gavana ni mama kwena nkuchanio kiriwe na Kadhuri nonto na amani nte kuona mwanyo mutumana gavana Kawira nonto te ako ivipi chenchetie sana kuma gavana mutumeu kuma na kuma Kawira Mwangaza ekwengwa kwe atueka otebyo bya chenchia ntona sababu Senator Kadhuri Muronge bethra bena nkuchanio
na gavana ni mama kuno kwe bwana Kabuya nkuwa atiriri ira yari michezo ya kisiasa. It was not about oversight. It was not about the interest of the Meru voter or citizen of Meru. Kiari michezo tu ya kawaida ya kisiasa. Na michezo ya kawaida ya kisiasa nio oni nkuandukie tu ni bati kwathukana nio buru no ntutuke ya kuendelea u. Batwe ndetu irendelea kwithira nthi itambukangi nthi itina maana na nthi iti kuendelea. Kou no kuenderenda kuwa atiriri the senator nabati kwithira ai muntu akuyukia the oversight role seriously. Kithira ne audit queries chirio bwana Kabuye kato ne obo these audit queries chikia debated for seriously at the floor of the Senate. Oni indwire rira mwana siasa kana kithira senator mirura ingwe ekuyako with the oversight tuika instead of debating these issues at the Senate ariyo chiaria TV ne kana mathikone gogo maanisha ndi wete oversight ukubwithia biro wetate isiasa wetate isiasa ukuringa no ku isiasa ukuringa no twigethera ingwene ori weta kubwithia oversight at the floor of the Senate. Now, your thoughts on the report ya control of budget. Yes. Daktari Margaret Nyakango. Yes. Yeye otumiri bombe sheshe mwingi. Yes. Muno travel expenditure. Yes. Both foreign and domestic. Yes. Ameru tu inamba 3 kilo. Tidare million yana 900 million. In total. Yes. Ari batu itu tumirite 515 million. Yes. Meru. 515 million. Wana Kapwire naibonto ngukwira, and this is why I have a problem with Senator Kadhuri Murungi. Ya tuika uweze ni Kadhuri Murungi oroya na mama nuntubwa pilferage kana misuse of county resources. Then I would expect kanandete ramuno withrawe na very big differences with the current governor over this issue. 515 million itumireke the came to travel and leisure. It is totally wrong na hiyo wagi ndoni bo nene sana na mantu yonthe akiendelea bwana Kabuye ndaitari ba Meru aba tuire bagomete mwananchi wa Meru ate kuona huduma ya ugima bwa mwili kuima kwa sama nene sana na hivyo ntunkuwa bwana Kabuye senator na wete kerio bwana Senator Kadhuri Murungi nuntu by now itubati koithira tuonete I question so much expenditure because this is total nonsense. Imakosa buru kuwethera yani we are using all that money ke expenditure na service delivery at its lowest. It is totally wrong, and now antobarato durete including now even members of parliament, because it is also their interest to see Meru working. Ibabati kuwithira baekaira antobraba utongoria county government breaking. Sure. Now, of course, senator is a representative of the people. Yes. Ni mwe ya duties ya kulingana na sheria tiwenka. Yes. Nya abunge. Yes. Indi where do we draw the line between representing the interests of the people, yes, and loyalty to the party and loyalty to the president? Nonto ikutirite kuri na criticism, especially from the opposition side. Yes. Ate atongeria Meru ni batu ikite to use the phrase choir state house. Kakwende ni urongo mutanova. Ti urongo ni nkono aboya abete choir state house kana Flower Girls. Nonto ugia kwa ile tukianjiriria manto ya twanjiriria kuwa president nako ya kawandeto Meru nitafanya nimetenga nitafanya. Lakini nabo antora bati kuthia atira manto ya bakikisha thirikari kubwithia manto ra yongwe iure kabwithia tutikona bakirita ngweu kuno kwe ikona ni antu baka batwekete kwa president kana tu antu bo mwataira mawe ya kuliunga Meru ende mbe yara kuongomboria. Where do we draw a line between party loyalty and loyalty to the people? You see, kikatiba kiriwa members of parliament and people elected kana antoraba dhuri, they are representatives of the people.
You see, they are not representing the government. No. Antobara actually na nyoke ya kwa ile katiba meako ina 3 branches of government. Kuna judiciary, makoti. Kuna executive. Irero amiri president na ministers bawe. And then kuna legislature. Legislature ni raende ina antobara bathuri. Abunge na ma MCA. No manyengwe legislature na arora abunge na senators bare niko bwethia oversight kana chunkona executive. Yani ndenda kwira mumero mubunge oro thurete ati bati kwithira aika borio president. No. Mubunge ora bati kwithira actually nwa kwinyelia president ya muri awe president no ntu ethabu ria thuka au. Awe president no ntu barabara na awe tu itabwithwa. Awe president no ntu antu bako batina roe. Awe president no ntu ayuthi bana ambumete batina ngwe na ntiko no ayaka industries na factories na umbumete kenda bona ngwe. No kwe une ongwe representatives. Ende bakiru to gambi baugite to support the government kenda tona mirande ya witi na mbere. Ende abayoketire urona burawa muntu ethaira ai kitharimo fulani na ate komenya na ai kitharimo kiu. Actually biba te komenya kabate komenya they have the power to shape the political and the economic direction of this country. And they've basically surrendered their power and responsibility to the presidency. Kuno kwe kabate komenya inyera beneo. Kana no bedre iba komenya inyera beneo lakini bate kwenda itate. Bate kwenda ometumira. No kwe ngwe oni baremete bwana kabwe. At least a good majority of them ibare mingwe. Nante kuelewa neta nteme yake thera ni ukira president, nteme yake thera ni ukua, nteme yake thera ikwenda president sana, lakini yeke thera imantu yonde then iba otokose abara tobaringire kura nontu okethera no iretere keni ni othurwa ne antu othilunkanto rationde cha constituency yaku na Meru ukiromba kura ubati kumenya antu baba wetekirie na bakuringira kura baeteka kio wewe nchamba na waeta kuthiatira mantu yo utiukira kinyampi mutongorio Meru kira president Ruto namenye batu tutiakua na tutaringire ikua kura twaburingire bwe nchamba chietu na to boriende babwe riteni uchamba bora kithire barabara cha Meru chiakwe kithire miradi ira itikuendelea Meru umirie ni na bwa nchamba miradi ira ikamilike nontu batu itukuria thina na amaturene na obwantu ibaua ibakuria thina na te abakurongwa kana bakuo bakiwa ibabati kubuthira mantu kaba kuwa nontu bena thina na ndibati kuthira na kuba bwe ukieni ngwe no seriously. Na igitenere ria Kibaki nirio nande atongeria bakarende na bandika document ya Vision 2030 yes. But this is the Kenya we want. Yes. We bwana Mugambi yes. Kaburia kwenda kwa senator wa county Meru. The Meru you want. Yes. Paint us the picture na the vision yes. For the Meru. Now bwana Kabwe, in the vision of Meru that I have, to accomplish it, we require that I go beyond the constitutional provisions of the position of senator. Na mbere nyanki nya kuwa burabu ngon kwenda Meru ikarabo anakabwe kambuwe ngwe senator nene ira andikiri kikatiba niko bwithia ira itawa protecting the interests of the counties, representing the interests of the counties, and also oversighting counties. Nangwewe oversight muno te ao ka county assembly actually kuringa na abra katibe bwethi I think kinya umbere toeta itubatinya kwa elia exactly how we should be oversighting county governments kanenya expenditure mbecha nontu ogea kwa elia me ama thabu ya maingi ya kithirikari yatalla wa me yake lenyuma kithira imwaka yo yatuika mathabu ya financial year 20 maybe 23 2024 iro yo talwende ichi audit reports tukwawa kuara twetete kinya atongoria betu they should be thinking of now how to do real time monitoring of financial usage at the county and even at the national government level kenda tureka kuura kiaturia me yake lera korokere mbuinya bara yangirie mbecha ibakwire kana nya wao kabeta ndingi na mbecha ira bayire ya Kenya
That was just a by the way. Kuende nke Senator Meru, apart from now aggressively pursuing the interests of the counties as per Article 96 of the Constitution, only na vision ya Meru etuika an industrialized county. Nontoge agwa ilia Meru bwana Kabwe, Meru is heavily an agricultural county. And kidra kwe counties chidra china a very big opportunity to industrialize ni counties that have an agricultural based economy. Na agwa ilia Meru kidra ni into ikwachi kuina opportunity ya kubwithia agro processing na packaging ikwachi na value addition ikwachi. Inya onto anto barabara mai kwachi murumere mea meturu mbua muturu nte kumea mbechira yo enda kwela lakini kakunia karano ethera mbua karendo chiringi manana na kana ngiri no nto kwendi kwachi biuna akunia ka ngiri wethani chips we hoteline urenjerwa chiringi thani yake mbua chips ibwe thina ikwachi biele urenderwa chiringi 250 na biuni kwachi biele yake no menye murimi enderia nkunia na ngiri. No kuna makosa, kuna makosa kubwa sana. Which now means the way to solve poverty at the farmers level ni areka kwendia mutoro yura nangiri. Ikwache bidhiri kwithirwe packaging, kanya biyubika bwithinya potato paste, kwithire kwina factory na arora kibirichana na akunge kuri mawa ikwachi. Ikwachi bidhiri value addition, via packaged, via processed, na kidhiri crisps kidhira chi packaged so that now the farmer can earn more. Na factory ine irona huko kidhira kwa andiki makarani, kukidhira kwa andiki antu ba health, nonto meo factory ine iko enda ama antu usafi. Kukidhira kwina antu ba stima, people who've done courses on technology, ku monitor kidhiri machines ira cha production. Kidhira ima antu ya karate. Let us also have industries where carrots can be processed and value added to them. Kidhira imanto ya cabbages. Cabbage juice. Actually, kidhira cabbage juice ni rawinya ni baba ethi na chakiu. Mandaitari baba ya ibete bathie cabbages banywe cabbage juice. Yani batu tuina into bibinge bya ku process na byombikia ku with industries lakini utemu tongoria wetu wao. Na inyimbu wete nyagithira imanto amira. Buramire wikwa ne kuingwa thoko London ne kuingwa thoko Somalia. Mai banjariritie na inkuri nyankiwa aratu ginyete bwana Kabwe. We should also find an alternative use of mira. Atu ginyete na nyantu buba thomi uri gukwa ndombera utim mwana omero athomethetwe amenya wita kubwithu tafiti afandi thirikari auna mireo mbekia kurita ngwenge kari kende nyatu anjiririe industry ekubwithia kithira imira processing etwika mire kuingwa na arura nthi chome. Let us have an industry kana factory aratumbikia kubwithi into bingi na mira olim indathoma nko na Israel libethera bena mira yo ekinamna ne tisaga ora batu tusaga te ankui makoso misaga ankua no kwe kinya batu ingira thoko na uome batu tutimbo saga mire tututhiria ni mingi muno kuno kwe atu kinyete mwaka 2026 tubati kwethera tukithwana kina atongoria wetu bagithwanakia into bibie to murungu atu tharimite oimira bibie turi na ate atumbikie ndi kubwithia kenda biumbikio tutethia nkuruki na ibontu kuamikithira imira factories chikethira irio au na mbere to anjiria factory ko kabwithwo research tukamea mira yumbikia kurita ngwenge kari o tukende leo misago kawaida ingi ni wita factory ne kithira chemicals yete kabwithia kithira idawa menyoge akwa ili India naro ratura ndawa no mete yo batu maira na ingwetikia batu inyo chunkoni buka bwithwo mira no ethire bwithia ndawa kana into bingi biumbikio tuguna otogende leo misaga atongiri wethirite bakiariria manto yeye gukandana na maitha ndwanda ciatiania na yembe ende inya nyuma ya thirikari kuruta mawirane
bwa mabisa ngirukia manana wita gukanda na maitha ya bando ontubo bota find a solution edugane yaku igie mpangai ya wagi bwa okaria the northern grazing zone bwana Kabwe eu ni issue kinyayo mealetie no kwe sana na kambue oni nkoria nkithura muno ne atongoria ba Meru na atongoria bamwe ba Meru ibendete cho popularity na thina cha Meru especially manto awamba bong'ambe ya tuiga atongoria beto na inya bamwe ba kwenda kura raira ng'ombe china antu baurai irio bakwaria sana lakini etuiga ote ng'ambe ire iyo antu abakiri ya thayu ti muntu akwariria manto ya awamba bong'ambe kana anything about cattle theft na rustling uti mutongoria kwa mantu ya ulire buru roko na atongoria bakearia irendi ng'ambe chiyo ringi kana antu baura na rimwe ithwana kinya no kwithire kwa atongoria bawira kwarira ng'ombe ile iyo kenda bona kanya kaguya kwa TV ne kenda bone kana ibo karia Meru sana. It is totally wrong. Lakini ndinkiarira kia mantu ya Bwana Kabwe, one of the ways ya kutatua mantu ya wamba bong'ambe ni ngachoka unku wa mantu industrialization. Mea Bwana Kabwe ng'ambe chiya wana araura nontu ikithakene na kutino karia na kithaka kiriki nene sana actually kithera ki inkorokie ega mana atandatu over 600 acres of land na kuntukura gute barabara ikithakene na meara turi 2026 Bwana Kabwe itobati meoke akwa elia onto the state of Texas in the United States of America tia ina mwanya na boisiolo na Rwanda ruru kari no uratu na bo bakuririe nthio bakalami babwithia barabara bekira stima actually Texas ibonto nya isiolo ita Texas isiolo rieto reo rembika kwa rieto vijana i Texas nonto ikwanene na Texas states in the United States. Texas ngwira nene endelea no ni urethi wa ng'ambe ireto ranching na batu ende nonto twina kithaka kinene kya kurethia na antu betu ibeje kurethia ng'ambe bila tobati kubwithia ni industrialization tukarita kithira i meat processing factory na thrivere KMC ni ya isiolo ao Rwanda rwa Meru ndene ya oti isiolo county deriwa ni na kithira indo moru kana Rwanda ruru atiania na ime na yembe meat processing factory ne ya nau na meat processing factory ya nau Bwana Kabwe itubwithia barabara na kuntuku meat processing factory ya meako kabwithia ngui ana bakarita ngui ano baraba gwithite manto a cold storage refrigeration miote kona ngui kithira ikubwithia bagi na iratu na michibi ngoi na ndwara ikabwithia glue so we'll create a whole economy around meat processing no menyo untunkuwa Bwana Kabwe untunkuwa meat processing factory chi Rwanda ru no ntumimbonete narura kwina factory yontu michimikuru ntona mwamba ita kuringa bunduki etete kuya mayani ntona mwamba agiringa bunduki arora Meru Central akiwa ne ria ete kuya ntona mwamba agiringa bunduki na arora Githongo akiwa ni mayani ete kuya no kwina atenkuwa no kwe underenda kuwa kuntu kubwithi maendeleo mwanka kwa kura kutemea kwithira kwina wamba bong'ambe kuntu kwina barabara mea factory chi ana Bwana Kabwe no mwanka borithi betano mea thirikari igakia maendeleo kithira security kuntu kwina kuruhuki kuntu kukuri nyantu no me kuntu kukithira factory ucha kwa kukethira kwina aritingweno bakenda nyumba cha kumama kukendeka na mandaitari na araura na antu bonthe menyabe ya no kukethira kwina security ku oninte kuwa antu ibareke kurithia actually na mantu yonthe endelea iro nyan Meru beto babarithakia na bakethira nyabe na maendeleo zaidi nontu ng'ambe kithira chiritwe kuritha kwithakene na au chibuthiritwe nya digital tagging kwina modern ranching systems yoi mwaka 2026 meote mbira batu turithia ng'ambe Rwanda buraba yoi betu barithakia pana ku onindiriwa the solution the permanent solution to cattle rustling and theft in the northern grazing zone
is establishing irachi wa modern ranching systems chiandana manena meat processing factories. That way utewa ambapo kaendelea naende kuuma huko kethiri nyako ina digital tagging of cows kithiri wigira ng'ombe microchips kenda ime yako easily traced. Batu tutina sababu ingi ekuria kuendelea bwana kabuni atongoria betu barete igethira batu obora muntu neru ote muntu atina thimu ubukone yawe bwana kabu ego maanisha nyama ndu nkuwa yawe ta kuwithia meat processing factories Rwanda ru yende yaumbika. Na reto kwa rere mantu ige agriculture. Yes. Kwe atikiniko tamu gwetere. Yes. Nkenda we go back on that. Yes. Kenda we elaborate more on it was minimum wage kana wage. Minimum guaranteed prices for farm products. Menya bwana kabue muremi akirima into muremi meate arima nuntu nendete kurima sana. Na murimi tiari nuntu atina nguenge kurita no me antu baba ingi ba Meru ni arimi na urimi ke akariba Meru ni biashara timu chetho bethara bakeyu na riu mantu andiara kia ne ati rira murimi arima kithira ni aketha nkunia chiawe nyanya tu murimi arima tu aketha no kwithire kimbo kampempe kirauma chiringi 70, lakini ramurimi yake dhaithira ena maketha yao ya kuingia kimbo kira mpempe kiachoka kwa chiringi 7 kana irira murimi o kabenji kana karate arima atuike ndio kabenji muntu ako ya lori amurira lori chu na chiringi 5,000. It is totally wrong. Kumaanisha mwana biacha muremi ura akaita hasara. Kou nonto aremi bo bainge Meru bwana kabwe. Thirikari na muno ende seneta muno na batiwikia mujadala mbunge kana bill. Sheria ikabwithwa sheria atuika atiriri. Ote muremi Kenya akoro endia kintu na hasara. Nonto mea muremi mwana biachara. Na biashara niwe utuma akaomba kurirana school fees, niwe utuma akaomba kurirana irio ubaurira nguo na nyarira yetu akaomba wetatia weta chibitare akaura ndawa kuko ine tumikia wekira indi mauri ya tuika kinya kukathoka atia kinya thoko ekethera thuki atia murimi natalerie thabu thirikari akamenyeka murimi o kinya rira kuthuki atia atibati kuendia kimera kiawe the mauri fulani nontu kintu kiu gikaya kwina manthe mauri au ya seti kana yekiri murimi ura eta hasara ku eu ni oita minimum guaranteed price utekona yaka that idea. Yes. Ego inakinzana. Yes. Na free markets capitalism. Yes. Supply and demand. Yes, inkomenya neono komea the concept of supply and demand of course holds true, lakini nayo no ira tuita social constructs. Iwi sheria ibwithi tu ne antu kana chita wa socially made constructs. Sheria imetengenezwa na mwanadamu tu, lakini meatoke ya guthia atiro bwana kabue kantu baeta hasara, and especially on critical sectors ila iwatilite the majority of the people. We cannot just let capitalism have its way. We must find ways of protecting the vulnerable. So inyethira capitalism na manto wa supply and demand ai uni kona kiakwa that one has to be pushed aside kidogo tutethie urawe ngo abati utetheka imurimi wa kawaida nondo tukaya actually na concept we a free market neto mako gethera kwina exploitation ya tuikarira murimi arima na kabenji chingia kana mpempe chingia sana thokone iro mwana biashara ko ya na lori ata irento bina na mauri kidogo murimi atuiko tebu atethuka mwana biashara no atethuka kuende na ibonto na ndimwe chirekana capitalism chiatuika ende the state is intervening where necessary, disregarding
all rules and procedures of free markets. Ku kinyake especially ke manto ore mi manto free market yabati kwebela oburu. Okay. Yeah. Na mheshimiwa, yes. There are many issues ira ikwarirwa even in the political landscape. Yes. But kiri uwe ni issue ire kukona people are not paying attention to that issue as much as they should. Only issue rankone tekwa taken there are two issues. There are two issues nkona chitiko arirwa boro ibateri. Issue embere ni manto ya antubabethe kwithira batena ngwe na issue yele imanto yogima bwa mwire. Na ira chito proper food systems. Kamba anjiriria kwariria na manto ya youth unemployment. Na akwa ili nyake manto ayo nden kwarakia ke manto industrialization kuringa ithia manto ya youth unemployment muno. Oni meambo na siasa chetu bwana kabwe, and actually this is the reason why de kijana mbamwete oninga hukuma siasa ene kenda at least to bring an alternative reasonable voice to the political narratives, not just in Meru but in Kenya. Nondoge akwa ili ama inge anasiasa beto batayarirakia manto ambe ombethe wachangwe. Actually anasiasa beto baba inge barairia tu irangwe tao chamba. Huyu ameniambia hivi, oranga akalia atia, owa mbera atia, owa umpinga ko. Like now, no one is speaking about the core issues that affect us. Number one being youth unemployment. Okay, kwa ile bwana vijana bibi inge bidia nyoe tantere urantere park withera antu bamamio. Wetantu rene chetu withera ana banjiririe kuma barabara ene utukwana tu kando ya barabara kuma thayile rukiri mwankoboro. Ni issue nene sana, and it's actually a ticking time bomb. Na a lot of young people are depressed. Na baba ingenya hiyo ichura, there are very high suicide rates among the youth now. Nonto vijana batena ngwe po mwenye ibanjirite families, no me families ichienda a lot of resources to sustain, but now no one cares about this. Na ibonto nimbuete now, it is time that we as the young people batu tukumeara kuongwanya melumete nyungu ibatu ende tubatikwe nonto bantu babe mbere abatu to erengwe weta kwa area manto abati kwa area. And I also want to believe they don't care actually. They care about employment of the young people. Nanonto they've proved over time that they do not care. Then it is upon us as the young people to come and take the economic and political direction of this country going forward. Kenda kidhiri manto ya industrialization, we push it aggressively. Oli bwana kabwe yako intukundaelerie nyumba okwa ndona yani kintu kirankona kikari yake bwithiri Kenya kana Afrika irwe kwake nonto roche turamuti na nankibere ire kuruwa mbi kuruo chorobo kirua waile ichiko China, waile thani China, waile nyamutongi o gas no China yuma, waile kithira inguo itwikirite chiruma China chibwithiri nawo. Waile kithira nite bimwe ite bimwe ibwithiri methe onto yende cha glass nkona ame aicha China hii. Waile TV China murume yani nyaibiriti China, yani ngui iro atobibi ongwa twekirite na ibuto turithiri ngambe biruma China na thingi na mende iko kinyete nkauria ri, can't we produce our own products here? Yani nyanguo mwankanda itiori antu bantu kwimore bakaruwa babu tebi bukabura weto atwaita kiuno kana atutirua murume. So you see everything that we use intobiria bionde tutumaira kuma chuburia kuma ichiko kuma kinyandawa. You see into bionde bibati kutoa opportunities cha kuritangwe kuno kwenderiwa atirire wana kabwe ato kinyete thirikari ya Kenya ibati kubwethia ire to aggressive industrialization kenda intobiria bionde tukura kuma China bibwithirwa Kenya kithiri factory kubwethia laptops. Ebu
these people that have done courses about electronics na whatever industries related na mantu akubwithia laptops. Kithira i TV chikandikwa antu bakubwithia TV yu. Kithira imetha icha glass chikandikwa antu. Kithira inguo kukandika antu bakubwithia. Kithira imbamba, cotton farming na jinaresi una ambina factory uchi onde na antu baeta kubwithira nguo kukethira kwi na antu bakwandikwa. Kithira ni chiko, there will be people employed in those factories. Sure. Kithira pharmaceuticals mandawa na ambi kukandikwa antu nau. Enemy inchirete issue ite kwa ilwa. Na it's actually one of the reasons why ya mtu mwethe mba mwethe ngachwete. Teme yake thara ndi nakanya Deka shetu yaka sheitoka, but in 1 minute. Yes, the other issue now is health na manto a food safety systems. Wanakabwe Meru County ne tongoretie na manto ya murimo ya cancer kana nyimba. Okay, akwa elia tia nyimba etwire Meru kieire, lakini uninte wiko atongoria betu bakirira kana inya baringe tuma sana kana inya basukuma thirikari ewithi utafiti emenye imbibirete cancer na inya sana Meru na neonkuwa mea cancer ete yaruo of course na kuringana into birato yetate birato kuria kana inya chemicals irato tumira kithira ikuwe rambi miundeto na imara bietu mindene nawo. Now ni ondo enkuende food and chemical systems itekwa ilwa boya. Nonto menya atwika na indoneta kinya TV nantukwenge about 2 years ago tokera wabatwe uzeti Monsanto kanambi ntekorika na the exact chemical ekuwera. Yani chemical chieri chia achonko bakuwa chia tumerekana huko ononto itekobua utumereka ibinadamu auto kuendelea utumira. It is totally wrong. Ibon kuende mantu ya bati kwa ilo nonto bara ya kwa ile mantu ya watu no watu kaendelea kuikansa na kuiba bati kwa ile. Sure. Bwana Mugambi, thank you very much for honoring our invitation. Asante. It's a beautiful vision for the Meru people. Na all the best. Asante. Enyo itonya kire nkirano isha siasa. Asante. Inyambire mutegeri wetu. Thank you very much for keeping us company. Nibwega nontu bokuthura Meru TV. Mbito akabu mutharimi ngukwendera igita ririega.